Ng'ombe, staki ng'ombe hapa. Kisha ng'ombe nyuma. Utakanda we kiboko sayo atajua. Kamata barabara kutoka hapo paka huko. Why is it here? We toa ng'ombe yako. Toa ng'ombe yako hapo Bukec. Tunga lukote wana kalongo ngoja usu Katakwi kagetom. Kodi suta kalo Katakwi kesi apana kana unie topoto iruta Imulalo lulemu ichoketa kitu kote mkalongo ngoja. Akitukumelo lete iloko mineuni kesi opoti tunga luko ngoja omeo tupako town loko Katakwi ibole nobui jaiki engaron loko town kalo Katakwi airota Imulalo nadole atari akituka ikupele kulera Imulalo otemlo getom apone cholongolo uner kotem kalo getom David elor kadogo ngesi obu Olimok TV East ebe kwape egiritere Imulalo kotemo na kaluchie mamngesi debuni ijaon kotemo ke erasi nunu ami itajo kito getom erasi nare apono girio ngoja iko puno ngoja girite lo usu girite lo Katakwi iko puno Katakwi oyanga town council nisa tarboni be etojo kasi rube ti ayanga no holding ground la pugan konye editi holding ground nisa tarboni be era ingobele na ayanga oni ay boss no getom ne da yeni abone be ngubo mpe giritera nyina epota ay tanye kini sakai o getomane atakite ilo rebe ipu akitukunu Imulalo ibore ebalar ngesebe epote aimik ikebaren adaka aimata akipi ejok ari nyakarte ne omdo sikese lo peke ko muso di chamonit nare dol sai tukulu mene yare ay belo sai tukulu ndo baro no kosle no ni kato ay belo sete so rase nguno musi chamonit mama tu ma de ware ne beche beda mam nare ko ni ijeri so boni beta tornar nyo akosa kitu ichi akoto motonga lo abwenge ne rakinotor kede sabakasi ebe edinga kecha iboisi chamote se yelo ko nyana ote yela so beroko ni edinga ko se iboisi iya ko se itu kunu itu ngalu ko se no ka fana ichi itu kunga ngari bai isho ka tangara no kulo ngata bisa kaun kamu si tampa kala inya kara ikitu aga na kuna kala do ka fa mama ta we na miki ba we kinore ara kirta kirtu bai to no guda intermi ko itu kala bai to ke gudo kere to no segi dara sha inya kara itu kai inya kara da pota kesi keso mo pengon Imulalo kesimama potu ochamakisi akamera na kosi aikamunikesi usinipige picha zenyu huko naenda wapi sasa ne idumune portrait diopet lo obu olimori kwape keziron magonya nesu obu otema ebe adatu kesi nepeta ikariuni otem kalongo jam etakir magonya ebe eroko kesi epona Katakwi ajasi kesi odistricta lo serere agu kabukedi aneda kopana ejatar kesi abear serere kwape agiro totonga luko Katakwi kesi. By this time you cannot get a vehicle. So what they decided is that okay, this is the town. The cow cannot be in the town. Let us take it to the Samai. Then tomorrow we sort out where the cow can go. Where did you come from? We came from here, Serere here, not very far. Hagu, Bukec. That place was covered by water. That's why we came this way to succeed. But when they have refused, nothing to do. Nothing. But our request is to keep that cow there. Then tomorrow we put it out. Simple as that. No, we don't want to stay there. We don't want to stay there. How long have you taken Nongomoja? 3 years. 3 years, okay. Since the water came, do you remember that water? Yes. Which was covered all the swamps. We were Bukec. Your power, it is in your hand. Now what can we do? Ejas ngonda councilor districta kalo Katakwi ngese pachubu itutub aire nyari Imulalo kotomo districta kech kotupitete musagono lo poto itunga longo ngoja ka ache boisho oyanga auto districta kotupitete eja utenele jatari Imulalo temana kech Kanuka TV East Francis Ochen ko districta kalo Katakwi.